Moye nyatomfo papa. Moye nyatomfo. Moye pesa munkum nya mafu. Nyame fra afra mo no moye adwuma no all right but mo di mafu abata ho. Abuntimi nka no. Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wofre me adwowa searching ebusuafo eye sofo Agyin Asare ne church member na okase nende watete bidi amane asofo na nya asem keto akra o kire se asofo omo Ghana including ne sofo eye Agyin Asare omo ye hypocrites kire se nya atwompa nya asem keto akra Abra His Excellency the former president now Danko Akufo-Addo Nanado Gaga Nanado Primai ewo soro Ghana sofo chai nye campaign akese omo ye na me enim se wo kwa soro ya nye preaching na okoti na emom no politics na wokoye wo ho na edu time a why politics na wo preach there wo use mic edu time a why politics na no the mic na to film campaign was in course wa so dem enye easy na papa e kire se titiru pa nipa ba ko ka ho eye sofo woduro tie na okekeme no etwa na nado arapan adapan anya asem kwetwa eja na ese ne se bi ogimifu nyina se nyina eyo manka so selfish interest nti sofo kofi oduro and Anibre Julius Debra and the chief of staff nti sikaba no pa wonya nti campaign no ye no sa na ona kasa ne hu nti na mum nye Ghana sofo Agyin Asare menim so NDC new so ka mo mo NDC fu no hu we cannot tell managers or a hypocrite mo ye campaign wa sorry them eye LGBTQ+ here ene ka ho na mo de ya campaign tia na nado mo na nado assign mahama abai na kwa do mbe introduce wo ye friend say e mo friend mu school o mbe be introduce as osofo bia ye din aye shut up e hwe o hu ntimi nkasa na Ghana okaka was so sofo ya meni pa udi na temidi mindi watemo enyame na meka was mo ye hypocrite na sofo do musimo so enya asem kito akra yenti nsem a church meme akeka ede akire ne sofo Papai oye nyaatwom. Me papa Charles Agyin Asare oye nyaatwom. Oye pesa minkum nya Anibrefo papai oye bi. Papa we ani ewie 31st no ni preaching bi na menim ni o pa kire obeka ni mu se obi feel stadium afili park no empo Ghana nyumtofo ni bitimi yesa no kore me papa we me hwe ni super woni mu a nyame de ade ni ye adwuma we wiase afa na nyina no nyame na de ni ye adwuma we wiase afa na nyina ba hwe papa ni super ti ni mu no Anibre pesa minkum nya ka ho ni super no wo re esu ni woni mu woni mu nyame de ni ye adwuma all right but ni super no Anibre pesa minkum nya ka ho yeti kura we mu papa we ne bie na no some page bi so ma nipa hunu se yeto abakura de ba Muslim ni a enye ni kwanse Muslim ni bedi Kristofo so papa we ne kasa bi no ni bre woni mu ni super no ni bre woni mu papa babia waduro ani babia nyankopon de wakoduru no papa men ni sketch wate minim Anibre ani kasabia ani ne mo kafa Akufo-Addo aban ho me papa na wo ka ho bi me di buoni ani die ma pa o but wo kasem no o mani pa hunu ba bia wo gina kasa ko enne muntimi mpie emekasai ni ekoso bi ni say LBT hwa ke plus no obeka ho hwe nanso apie ai aba yenuanom school fuo bi adesua ngoma nkyerɛkyerɛ mu ayede kyerɛ wo munim de mo pɛsam ye o man ne de Ghana fo asofofo mpanimfo ni bia na mo kasama NDC aban amugina saa niye wese so soliti Akufo-Addo aban nesene abase aban wo yaba
na saa ne afi na mugina so kasa tie kufu adoban no mo antimi amie mo no ankasa mo ye nwatomfo. I'm telling you, titiru ba kososo ni kofi oduro sebi wo sene ne kon ho yire tan Anibre mo kire ba bi am wo nti mo kasa me nipa hunu sem wo ho ebere yi mo wo yi mo ye nyatomfo papa mo ye nyatomfo mo ye pesa mo nkum nda mafu nyame fra afra mo no mo ye adwuma no all right but mo di mafu abata ho abuntimi nka no kore papa chasa Agyin Asare papa pie brabontene beka bibi akufu ado tam no kasai o kasa pa pie eti wo usupa no Anibre ewo mu de nyame de wo ya nyina no ho de mayi opat usupa nyame de frɛ wo no Anibre kakra wo mu pesa minkuminya ama wafa ko ba bi din de enye okasa okaye filling the stadium in a park ye hu se ayifo bitimi yesa even Muslims for do mu nyina ye mfato ho wo na se pie se ye to abama ba wo mi enye wo odofo hwepa A.To no why na me si ni dua si ni pise o persment papa pa dia Ghana ha eye jatasment Ibrahim Mahama cement papa eyono. Watch out for part 2. Anon kan say obi bie ni ho a wo MPP mu aboa no except ono ankasa na bra bo no de ye MPP on kan eda enti we free chairman we no mu no abasisi an efree se Dr. Modba omi akudi na platform bi so ka say ono office oba party no obi emu an da ana say no ma we APPA enka understandable but chairman any mu amukofa say no ma we na de ba no ehimfa na ba omi aka say Brian Champon emu an da ana say on first can share ana Brian Champon boa oboa wa amoa ba omi apese o oboa party no say de be ya party ni ba power sankrofo we sika omudi ebu na no fa sha otirim say those are the people a omunya more contract than omommo akese o eno na ya hometesem no ade ba akwa mama di Dr. Modba me achi na me prefer so be di party we anim eyesa sisi o si database ne welfare ne hu obia na constituency bia be peki ni pattern na ya mom position se de be ya enkodi contract ne ade enkodi nkrofo ba akofo bi nsem a very big issue hwe one contribute to a lot of MPP biano they get their money back you catch it. It is a what you want to delegate here. And my name, you want to say, you said Brian Champon, Dr. Brian Champon, and the East Kaya in Duke to about their man. Oto about the man, oh wow, oh, waste your time. Now, just say, when you're competent to crana because of the original chairman, I can't. Now, say, Okoto one man, Debbie. Any politician be or sponsor party be or sponsor our purpose. And your own crophobia on the special financing or no scene so, but still your mom contract your mom juma underdog. Fashion trims will be no basic or your MP and a former MP and as an or party bar. No be a lot of money, the abwa party no. Na party ni bidding kunim. All the party in a whole word. Na ye map send the panic contract be ya sika will spend yen obetimi nya ni sika back we nyamfa so kra na ni sika ni na ni sabeka na back ini ba bia in the delegate the Eastern Regional Chairman ye no ya hoya ye wotan and wabon trimpo say opeso ya dia be destroy Dr. Modba end of the event campaign no but enya dia befa Into the American say, Dr. Brian Champon, so Bobo, Johnny campaign, and what ye fasano mano. All this kind of attitudes come we say, and go say, and my party, no basa, a man full be beside you, so kiss and tell the way you scare where is here, and the day you didn't never. And for so. Brian Champon, we don't mean a Eastern region, I'm a sponsor, yes, I want to sponsor, and I want to boy, and your problem, why are dear? But what can Obedi MPP back when eba by munzo waka contract ahoro yede ma won so waka and the won kan you 2 years sure say Dr. Brian Champon
MPP ba ban mu na do ama event say position bia na say wa ma contract bia o benefit your party no upon say we do here minister na say actually kra still ano o betima kire say we nya mfaso die bia we nya contract bia o party no you get it so mo ka sa we ni wi sa me na boa ye me na ma party ye si ni wi no asa kan de we nya so o party no eno ne de ye haka ne Japan ne mo san krofo we no moka the bad side no and the good side the bad side ne kire nkofo na manfo feel sympathy bi se bia mabre party no so manya katua but the good side in there na ma hide no it's very painful. Dr. Benjampo, it's very painful. Munya de moye no it won't help the party. Regional chairman, stop it. Why? As in central any other regions in na central region in so be a boy be obia yebi the banner say na sharp campaign as ni say no ma wi na ma na ni na say na no boa na sam yanku obeka no okay mote o say uwa abamu no okwamboni a mabu o man na faso kwamboni afa so a fa sika no se mote ya okwamboni na ofa so a unya udi sika no sa kwan no obefa so a sika no entamon fo be yodium wanya MPs dudu na di wachi wawi ni MPs ni na hat awie mu na di wachi die na owie no se kan se onyame minimba bi ko onyame kan sa no Bible mu die ebia na wunim Bible fa he ne kan se onyame nko kan kire onyame ka kire di fo se ko hyenkom se we be wini enso mimi nyame mi se o wini die enso ko hyenkom minim se mate bi o Bible mu da ba o si nyame ne kan according to him etre se na se ono so nkom hye na ya wo hye bebre no nyame nim se o se ono aka se no te buafo nyame nim se de o kan ye nkwasasem nipa ne dimi wini ba nyame pese o ka kire se onko na nanim wu ase enti se ono am ye hu se ne nkom hye a wo hye nyina no eye nkom tro ye nyame nim se eye papa ba nyame hye ne se onko ka sa asem no se be nanim bu ase according to him enu nya ni problem ono na we expose no ba o see sika na wo aba mu a omu wiaye obu o man ne kwasea no ombe hyefe kwa bisu no wa hye ni nyina enti ebe ni yodium no ma hye e ho na me wasem ka ebe me ka cheke ozuzu na mpache wo kwasi se won so se me no ka sei won so gina John Dramani Mahama kwa so se onsi dan man me pacho odi Burkina Faso krono musika na odi besi sa so da na ma anase odi o manga na sika na besi sa so da na ma no asembusa wasi uzu na sa odi o manga na sika na esi dan de ma odi a me ka chiro plane se de o se obi abu o man kwasea e wo bra wuni obi a obi amfa obi a sika no sa sika na wasem na wo ka no se John Dramani Mahama e ma 1 bag of cement po se fire was so down na e your man ni sika sa sika 1 bag of cement sika o de ma no e wo se osura grada extract so down no dwiri ni na egu na so down uwi a e san boka e jese jakro e gentom na hye se de be ya se de wo se obi odifo be ye be se ne nkom ne hye sika ni na no usu wi so down na e gentom na hye na sika no so a emfiri wu ho no na free individual bi ho anase o man sika ana wode yes aso dan en hye ye wa sika dia e de entrance na mom se ye wa sika ana wode yes odi uso de yes o dan dia en hye ejantom na en hye se unam kwamboni bi so ebu nkrofo wa so dan mu ho atonton oil ne ayi ama won ade enada ne atro ada won ana David Ishira ana Paul Ishira ana mebom beti from remember oil mu se na nya Ishira you are blessed no for sa kwamboni ni bi so agi obi sika because
politicians ne mo ya conforce politicians ne mo wo de officer wo se wo de nyame na afra wonti wo be ka wo egum se obi politician bi awia de wo mi se na mi ya ana Kennedy be ka se I amanfo wi sika omo yi ko cantonment or this adam se or this is hu no na mi nim say definitely I want to ken kwasem because one day before say Kennedy be ka sem bia odi kan ne di nkomo ana waka de besi na ene de party mu na ma wo say ne Samson one odo wi apia monten say se what bi a ma hes me hu ma bo ha sans